Sa našim umetnicima, samo jedan od njih. Izvoli, Danice. I fantastični Aleksa Jelić. Da nam kažeš ko je po tebi bio najbolji? Jelena je bila mala Katarina, meni se dopala da je When the first comes in, when the show comes first, let's stop for a minute and I wanna make the world dance. Forget about the pride. When music made us all unite, and it wasn't low blow. Znaš da brzo svanuće pustila, jer noća sam drugač. Noćas kada zaspim, sasvim možda na polju. Jedan dan tajne poglede, ali... Bojana, pitanje glasi. Vidjet ćemo sve.